Ka Umsning People Front haringkat ka jingkersaan ka Confederation of Ribhoy People lani CORP haka henyaw tarik unailar hajar arpusan kala let ban yakendu ban IT da ka jingtho ha umentri bari pen ya katanat boarding UET Mondal halor ka jingdu boarding electric bak ha them Ribhoy. Chairman ka Umsning People Front Dr. David Lingdo ulapan pau baha ka jingekren Menteri ulapan pau ba kandang simpor banla ban penbet ya ka jinglip boarding kha Ribhoy district. Kadaw pa panlong ban lip boarding kha Ribhoy ka day na kadaw ka jingduna ka jingtrikam ka MEECL bat ka MEPDCL bat kishnong kibamat bha ya ka jinglip boarding day ka jintru kerdem kulay bat Umsning. Hababenrap ya kani uba pateng marsing working president ka CORP uloong ba ka seng ka ay ka jingkersyan ya ka UPF da ka boong ba ka jinglip light Ribhoy district kalalong Shabapalan. Uloong ba ha ka shibnay yo light tangkom ba artayo bat ongru ba ka long ka basngole ray man kam ba ka Ribhoy ka day ka bapenmi boarding kat ba ka jinglip light ka jur bat ka ja kha bha hapo Ribhoy. Positive result is here abanom aga jingekren andai dani pai pat syaki ka ba ilai kren di ngatrai ka don kanam simpor ya kanika ka ban sell out ya kanika jing live like ka kita jom Ribhoy district te kani kamri dan Ribhoy district aga jingkren jing ini sutu bakani ka jing live like ka ada ha bro ka Megalia te ka line hi ka ba kha kadai be line na po jintru na kadam kulai Umsning bagini gidi line day na kan jing duna jong ka jing rekam sia la bro jong ka MECL bat ka MEDCL ka bani sutu tata long be ba ka department hi kan sa simkhya ni kani bat ka jing kran jungi bat power ministers itimondal i ong ba kin sa install lagi tagi high tension tower kini tower kini ban sell out no ai jing light kha te isutu pat ba hoi yamta hi kini jing light kinang jabe nak bos ko por malala ai ha ayu ha Umsning kamarkan duna no nompo ai nompo duna Umsning ai Umsning duna no ha kadam kulai lada ka ja ka ba light ha kadam kulai lar kadon ke repairing kabar kajing live light kanja Umsning ro tekadi kadi kajing kran ka bano power minister ba manish bat hi unyale katmala hi ban pentumai no ya ki chutui ki post ya ki wire light bat na terter ki transformer ngaban upgrade ya ki khnang bagan kajing light kanung don show tingi ila kentu power minister itimondel ba unsomha ban pek mardon ya ni kajing ja jing light ka momenta ka bagi jabha dengan ken ke nompo ka pinapai ke bede kum ka dihar pinapai bede pat ka ka mautnu pinapai bede pat kom samlen kom meri kom thumai kom sinterter ka jing light ka long ka ba nilam ong nila jenjar sya banyekre ni haban ut sya kadang nes komon Henry menta bagi lawan match power minister ni dan di ke jingkerman bagi tip ulang ini pakai ke bola unne menta unne no skman bagi ke bagi major case pat menta on fine sade ke baru kam especially ke ba install no kita ki high tension pop tau kenang man set up no ya can do fresh line kenang bagi ni mun show jingkerman abede bat ka jinglip kha khamtam sa gidong Ribhoy Lelang tu seng bat ka UPF wilayo banwan kendu yo power minister. Apa dia bat ka jinglip na kha sekithar Ribhoy gitu ni lelang tu seng idone ka jing sokhya ka ba hadu kata ka bangla manong hot wilayo i babun ki seng wilayami sekhmat aga bandawa na ki tanat bapher aga dia bat ka jinglip kha jo galai khamtam agila nyongpo Nilai mengenai negara yang di senjuk di rumah nasional nilai ini sekhmat yang bertumpau dari Persia yang kita tinggalin kakak atau galak apa kadang berkata Ribhoy di demi jadi ngan gaseng doi ke baterai apa kata Ribhoy idon kejuk ke jing sokhya agak bat kena kam ni aga jing Persia ni aga UPF kena kapor wan keduk makmat senan ya power minister pat negara yang kedua hadin menilai kendu mulai ke asuran kat balak wong ba ingin nyale ban ha men bhalo ya gini gelai nomor rong kan sawan kata galai ke batmai kata ngimtip adu kan no kawan
Kalai thamai Henry ka bangi concern ka bangi kwa ai kalong ba kani kalai jerim ka baron mentah maka dei ka ba penthut ya kalai ka ba mentale kala dei for exam ipun samla kala hap mentre kot isla dei i jinglip like kala long sama pelat lagi calculate aga sibnai ka jinglip like kalong ginio kai artayo kalai artayo gibyo ladangi calculate kani ka bu jinge ya ka family boy bro wei siang ila sole ran ban kam bade na pori boy na mar kalai lapan mi na pori boy dan rai ke basusi kalong ba apori boy ni yo dikenai kalai kada kada ke jing dawa ke jongi ba i kermen skap ke ba ngilawan kendu unle ya kata ba nagaleng jo keseng i kwa ban penpau so ka pat nomor katkum ke ba ngiyo jing tip adin bangila i kendu ke engineer jo ka MEPDCL ang ke konopo abai dei bat ke jing kiu ke ni ke bilai pat ke ba ngihap di ban keren nomor ba uut turun mentah nomor bakalai nyo ada gebilai jakiu memang punai kata kedai gue kata ba kaba nyo jitip pat kadon ke company ke basim ya kedai gebilai kedai ke idea infinity kena du basim kedai ke company i bakalong i lumur ba kedai ke jingchat sia gebilai gila abnong ke poi 1000 8,000 man punai jakiu baik dan lip like ru jakiu demelai ru jakiu kedai ke bu jinge ni kwa mentepat sia kedai ke company bakam nulai banle thlumur kabedei bat kane kabilai namar ladam ndon kalai ndai ban kiu kabilai kata kadai ka bupai ba bu jing kelim ta po kathamri bhai jonge tengi nang ya budin ni kale kam ba nang nei sakman kai ka bangilayo bani kran bo minister lada ka ulong kai ka ba ulang kran ngi ka bek lada umurlang ilai pat magi wei pat lebdi bat magi wei pagi singkam kum kecingnya keren kejungi bab powar mistar kidau higide ba kimut banonra ya kawan ke batmai khamhe hendoi hadu punta kadon pat koi ke problem ka ba kilamut banonra ke kalan ke batmai ban penbah po ka them boi hendoi kadon pat koi na ki nong song snong juga hapo sang bangla ka ba dei badia lendi ke kalan tmai kam siam la ai ya kata kajaka Nina kata-kata ke pending hadu mentah kat kum kejing betai jong merisa tadi mentah pat uang bangilala menpenbej bakal gebril kat awan syakmat kejing tray ingin sedang no mentau senam di penwan kata kadai kejing penbi nagalian jong powar minister ngatrai kadai katai nomor ka lain ka telat hing kena numpun kadai kata kabalik khak kadai lain apa kadem rupai Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya